kuva muri iyo toye yawe. Barakubeshe. Nge ntabwo nkora gutyo. Funga ika. Oya. Nuko. Yo. Naso ushaka kunsuzugura njyewe ukanyita. Ndakurambiye wa mbesire. Naza na batatu. Gatatu kubwo bwawe. Nasoni. Nushaka uzana 9. Wambabara kukurose ndajya kubwiriza ameze gutya. Ibyo ntago bindeba. Agenda ubwira. Reka tujye kuri madamu wanjye. Ngiye rwose uyu munsi nadataha. Ngabagabo twabaye nganzwa. Uyu munsi agomba gutaha. Byanga bikunze uyu munsi madamu aho uri hose ubyumve. Sinzi nguri hehe nazindutse ndakubura ariko umenye ngo uyu munsi ugomba gutaha. Niyo mpamvu ngiye kubanza kubicisha kuri chano kugira ngo inshuti zawe zose zagushite zibimenye uyu munsi ugomba gutaha. Reka ntunganye mikoro neza. Bakunzi bakoze subscribe kuri iyi channel yanjye. Ngiye kubaho ukuri kose. Reka tutangira mbabwira ukuntu byagenze rero. Aka kagore muribuka igihe njya kugasaba. Nagakuye ku muhanda karakubiswe. Ndagatereta ndakinginga. Karambwira ngo nagapfubyi karimo kambesha. Kabona kaba pasiteri nyine dufite umwuka wo gufasha n'ubugira neza. Nyuma kaza kumbwira ukuri ko gafite ababyeyi. Ndagafasha nakura ku muhanda arakaraya karazingamye. Ubu nari ntabwo, ubu kari ntabwo, none gatangiye kuzana ubutayi, gatangiye kuzana ubutama, nakaza yaragakara, none dore katangiye kuba inzobe, gatangiye kukungira ingazwa ngewe. Nta soni, akagore nakabwira ngo ngiye mwivuga butumwa, ngiye gukora ikiganiro, sanga watetse, ibiki, nkasanga kiryamiye. Muri nashaka umukozi birandeba. Kwa nini ngewe? Shaka kungira ingazo. Murebe kukuna ko kagore nakaza ndi kugahutera amasaza kamereye nabi. Isereri yenda kukakubita hasi kubera inzara. Nakazana mu rugo iwanjye tubyaranye abana bo 3. Ariko ukuntu kamaje kungira. Karaza kavuga nkaceceka. Muraka kajyaho kanushije imbaraga ngo kanushije iki? Impamvu abagabo twese duceceka suko tudafite imbaraga. Urumva? Impamvu abagabo twese abagore muvuga tugaceceka nuko hari uko tuza amavuta twasizwe. Ntabwo tuba dushaka kuzana amahane n'umutekano muke mu ngo zacu. I don't want peace. I want problems always. Aka kagore mubona uyu munsi kagomba gutaha. Nuko muvuga ngo kagira amahane kazagira iwabo iwanjye na amahane nyeneye. Narabwiye ngo kaze gakizwe karanga. Narabwiye ngo kaze tujye gusenga karanga. Ngaho kirwa ku TikTok no ku YouTube. Ngaho bari kugashuka kari gukora ibiganiro hirya no hino ngo naco nkamare naco nkafashije. Kave uko ibyo biganiro kagataha iwanjye. Karagiza ngo naco nkamare. Ibyo murabyumva? Ako mikoro biri kumvikana. Test. Uyu munsi rero ni umunsi wo kubahereza ukuri kose, ni umunsi wo kwirukana aka kagore kagataha. Abana bose bari ku ishuri, nzabarera ntacyo bantwaye. Imitungo yose twasezerane aje dipasu atwara nanjye sigani yanjye. Ariko umutungo n'utirindi yose ni Bibiliya. Yesu! Sasa rero ukuntu kandi byari imikino biravamo ibintu kibaye ikigoryi noneho walahi. Kwa jina la Yesu mundebere uyu muntu uko urimo satani sha ntabwo ari gusa. Uramenye ako kantu ni kabi. Karaje dore nibwo kabyutse kaba kanyihishe. Ukuntu katagaragara rero, murebe ubu burenge, murebe ubu bukanzu, murebe ubu bubere. Ukuntu katagaragara ni nako katagaragara no mu buriri. Ngire nagashatse nakabuze nakoze ikiganiro nzi ko katari hano.
none dore ngako karabomborotse. Urandeba iki? ariko wakagabo we kagacucu kakagoryi katazi ibyo gakora. Njyewe nyawe cameraman shiraho kamera hariya bakerekane. Wibeshye ushyiraho ibyo bintu urambona. Shiraho kamera. Urimbwa bi ndabivuze imbere yawe nta n'icyo wankora uranyumva neza. Uri kumbwira gutyo ndi no mu kiganiro abantu bose bari kubikurikira ugategeka ukambwira ayo magambo nta n'isoni. Niko wagicucu. Nawe uri igicucu. Uri ikigoryi. Nawe uri icyo kintagazi, imbesire, umuserebanya, ingegera mbi gusa. Nako ingegera zifite agaciro. Uri ingegera kazi, umutubu, inshishiri, igiceri, imbwa, ipusi y'Inyagasozi. Uri ipusi y'Inyagasozi wowe. Nagukuye mu gasozi. Igiceri. Urumva? Nagukuye muri rigori wa giceri we. Habo ubundi narebaga umwuka kucyo wakunyoboyeho wakagetura we. Wagatozi. Kandi byari imikino iravamo ibintu. Nta soni. Akaimbisire kabi. Akagore katagira amataye, akagore kakaraye, akagore kanze gusenga. Agacucu gusa. Nta soni. Byo ushaka guhangana nanjye njyewe. Mahero. Shira hasi agakiza mwereke. Ko kare. Ndakurambiye wa mbesire we. Ngereka muhangare mwereka yuko nje nawe tutari kimwe. Urumva? Reka muhangare. Uhangarane. Ushaka kumangara njyewe? Mwereke uko nteye. Shira hasi agakiza duhangane. Akukeka ko kukwihora ari ubucucu. Igihe umuntu yagutegera amatwi ni iki kiri kuva muri iyo toye yawe? Barakubeshe. Nge ntabwo nkora gutyo. Funga. Oya. Yo. Nasoni ushaka kunsuzugura njyewe ukanyita. Ingegera kazi. A few moments later. Ada uzi n'akazi ko kuganga none ukirirwa wicaye hano. Basi ndagukura. Ukareba. Uko madame y'ubunwazi. Umva nzakwiyangiriza nzanakwivuriza ingegera gusa. Reka nkubwire ugende uze kugaruka uzanye umukozi. Ndaza na batatu. Gatatu ubwo bwawe. Nasoni. Nushaka uzana 9. Wambabara kukurasa ndajya kubwiriza ameze gutya. Ibyo ntago bindeba. Agenda ubwiriza wambaye gutyo ntago babyitayeho uze guhanika biriya niyo bashaka kureba.